Kina ilam sedang jangka maulai mau yang rem kilauan ni kendo ya ke Deputy Commissioner ke East Coast District kong Aram Kurba mandawa weng noi ke jingwan tep pelang yudo yang hagi benda jak sedang maulai mau yang rem kapladan menta de kisnam ya kan ni la pentep dungang ba sedang ke maulai mau yang rem uba esling do pul ong balada ki board district kim weng yu yudo yang nakal yang kador ba sedang kancem de ki pa kisin jam ha ke jing kran ba kinong tok ku board ba e khashan di consultant jak sedang ul ong ba jing wet jong do yang hagi te ki benta namar ba halin dat jaka bawan the yute ro yang kadan ko omba omdi kipung dokha kipen thor ka ba ki jaka sajan bat kalong shisha ka bakta e khamtam ha ka por pejur slap udo yang baro utul lut ha ki jaka ba pendan kam khamtam ko omba omdi kapelang asset lut ya baro nakalian jaka dor basnang kam ju shang klikti ban bud dien ya kani kam ban ki namal kalakta pala dikinong soksnang kumta kadar basnang kala dawa barweng no maldor hapo khasan singi yute ro yang ubla the ha ka te ka jaka ye i disi kani ka step niyo ya ka juba ko sutunan ba next step sistem mentala sanrus nam ngilayat ila complain pang mi gejeng penhap gejeng dom yung ni do yang hang ti pomuyong rem nrei kasulong na ai nrei kani ka step niyo e bot ko sutunan ba isa float na ikatandas hapo sitayo tingai scam pat nakaliang jong ka terbas nang muyong ramhi ka ipor khasan singi nrengi asgo menta ba nakaliang jong i disi ilong ba hapo sitayo kinsa float na ki tandas nakbanta jong thiu duyong ba dom hang thia po muyong rem te nakaliang jong nginya up kalau kata inpek laki la nem apo sitayo te kai sanjam nakaliang jong kador basdong inpek adin kata ka khasan sipat ka bangi la aipor ya ka sarkar bakan lei ai kalor kini kajingit jong duyong kalong ba bun gibenta namar satisrum harum jong tu bagidom yang tu duyong kadan ka umba mumbi dan pungdok ha dan pentor ba di jaka sajan te kalong ka bakta sibun ya namar hapor bas jur slap itu duyong baro kira lu satu ka jaka ka ba ki penengkam tam ni ka umba mumbi kalong asit lut ya baro supat baka adi ka insting lang ka disikan nutrition baka tas na makanle e daman ta kasale kata kan nakapot ni nakaliang jong kadobas nong iklem song klikti nilai sai kabalahi nang menta banweng amar kalakta pla ikinong song snong iba penengkam ik umba mumbi ngrei nakaliang sarkar kamsim na simkhia hadu kaning sa menta ngiwan lang ben kendu yang pat kai ga sinjam ka bangila airport khasan singi nakaliang dobas nong insa sim na kawi galat pon tapi dan jitem yang bau ni doyong bo ante de jong ya kata tingim tip ya ba menta te kalong bau doyong badan ti de tong belak basusis lagi pulit ding ba ka district administration ti kalong basusi kalong ba uja doyong udap bang doyong hang tu cakap ti kani ka senjam ka pemta ka bangi kindu ya ka district administration ding ba IDC kalong ba once and for all di ban ko ya sendan ti kanum jashu mende shu ban the hadin kani mende shu ban the lanu ru kani di kelas ba nilai ru ka member nami ba hapo ka kasan singi de ban weng hisundan yu tu yo hadin kata ngisi perkhat ka jorwachnam kata syem senjam kai ka banle hadin ka kasan singi de nakaliang DC ru ila ipor biang ba kin auction ya ka kin fruit ikatanda ba kin auction yu tu do yang berkawai kin sedang mentah singi di sitiau nam mentah kas nadu mentah singi ngisi up ya kata singi de tai ngisi up kemaru nadu meno ne do yang ya last lap running cross ne mentah sedam ka ding ba sedam ba pra ila tang mate ong pi nakapor kita udiong uja uwan daula mon banja ula suja hi ulai kumno wan kumno rumtep de namon bundap udap hi namon uja hi kunta ila kam ka ba siteng mit ka kam ka ba siteng sinjam tep kasnong rumtep tep ila sotu ba kajingdon tu do yang ke la penwit sai ka sinong ka thau ni bat ya ong ru manta nakaliang ka district administration kandang pej ikwai pat jaka ban pendong ka jaka the ilu do yang bakiyo kulit ban kem malah makalong menta kan kajing kem de kulit yo do yang nakini kali ke bakit ili kali ni ki bakit ka tingyo
Nei ki wan the ang ti. Ti permit pada adon skoi pak ki parti wan lut itu doyong ban kit cewek pak ki jaga. Tek jaga kelalong ka tenyut kata jaga dumping ground ni ka ba nang mi nang duna. Ti si mtai da ong ba mentak in float extender in pai ki bre ban assess kan no metric ton doyong don ti bat halor ta ching don doyong kindi in ongshan. Ti kabai ai ka jing yu ka long menta ba nakaliak district administration kan pechu ba num don chu mono bondom kanam kina bandi yu tu riong kat udon menta ti ka wei ka jing jong ngi ka sinong pengidon do yong ba the ki ka long bo lo penjot penjulor ya kibun ki benta chu kamariang ti ko mo yang ngrang ba sinong kumba mumdi ta nungkong ka jakarep jakariang ka jakasajan ki long kemi ki imjan nak bala sajan bat khatam kalong kidon kita ki family ki badon ki pung do kha ti ha bakatut ki nak doyong pung do kha nyap lani kin long ritat kinum he nama dai ka sarang ka asit ti kata ka ni pergi ni impress di si mene ni kran i langsung tu ba lek loy ka tingi kermen ni ba inya cikmat ba kan di kejingkula ni kan urlong kan ini habis soto district administration kadang maka jam jing harne kita botli ki department ki connect ki ba long interrelated kulit tu kam ki wan the angti ke jaga ke jong transport department makar ka hapikil ke jong property jong ka nagta sakit pilu di ba maintain ni ka highway katur so kita long interconnected botli ki department ki DC ka haban coordinate ki ka kontak kena kita ngade juga ban ni keren ni kini kam dei ka kam ka pengila berleng no siklimat nei kirong ya deal ki ya tengko ba ki department ngatrai kan ni keren ki DC mata kalong ba ila lep pendek ber ki department ni la pos karai ban deno ine do yang hapo stayo tengi kimil ti ba don ni keren ka sistem ka thorti kal ai ka assurance ni hapat kita dir ka jing ban ni tangin sang epet thì cái jing rồi bnim la bandat o bandai kat bini kwa mi ban kir ki don ka jong jing ban ni tekku ba kwe pat ki department ha coordinate ka action ki ba kwe department ke te kata ingat ngau ba kala de ka ba ka sinong ka suhun ba isil ai ka pa sudan ban kimil ti kan ulong kumle sibot na sai ka to kala biak ni